بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم تماشاوان هیجا شواب بخیر. برنامه نرین راست دست پیکر شمی ایرو دیسا لمجاری دروجه ویده بنرینه که راست بنهیرن و هفته لاستودیو میوانی ما لیکولینرش و نویسکار عبدالله خوان بخیراتن سرچاوراتن سرچاوراتن خود جوی جرازی به و سرسخای پیداجی و پارێزەر حقوقناس یحیی توران بمربه و مستوم خیراتن سرچاوراتن اشترازی بمالا و آوا تماشاوانین هیجا نرین راست امی ایرو لمجارین روژه ویده بنهیرن یک جوان مجارا هفدیتنا سروکمارش اردوان و سروکی هداپاری برای ذکره yapıcıoğlu buraya geçtiğinde servi mesele فرهاته خبردان لورا هلبجارتين رچار مهما ادي هفديتين بارتين سياسي سروكين وان يان جرايا دارين وان هزيدتر بالا رايا geçti dikşine لورا siyaseta Türkiye edibiye vak düseri yani du ittifak dördü ittifaka edi siyaset demeşe لورا partiyin کو هی دنگی وان پر زیده ملتی نای سحکرن شخارت خوازن دناف اتفاقی که ده تک هفت مجلسی جبر وی اف هفدیتن جی بالا ملتی کشان و گرک سری هفتن هات کرن امی سر وی مسئله خبر بدن مثلا اتفاقا خباتین پارتین سیاسی خباتين بارتيا هر شش بارتيا كلدور ماسكي الهف جويانه بياناتين özgür özel hene der hakkı Hüdaparı'da Navaroka programa bernameye Hüdaparı ser mesela Kürt yani ser mesela zaman çiye özgür özel çma ve hani rojeve kastavi çubu yani bernama Hüdaparı çid bejem serveye meyene ki haber bidin o divan roja da jî لسر درسین لخوندنگه ها یه بجارته سشمری درس کدویجن هنه خبات دینه کرن لورا حتی بیست وی مهی مهاچله دوی خوندوان درسی زمان و یه دینی شخوره بجیرن دا کد سالا پیش دا وان درسا لمکتوا بین داین امی سرویجی خبر بدن و دو داوی دا جی تماشاوانین هیجا امی لسر مثلا ماسه شش پی بسکنن اندامی و یان جنامزتی وان هی آشکره نبیه و جنها ده دست به بیجین کریزی کرنه داوتولو لورا بحث کر پیش روزی ده دماکو مسئله کی آواشه و کریز نامه ده درکه و هنک گوتنین وان هنه مسئله خبر بدن که یحیی توران از دورا خبردان بدم و اول وندوری منه هفدیتنا اردوان و yapıcıoğlu براستی بریا و هفدیتنی جدیسا چنجر هفدیتنی وان چه بو لبلی افجار رایا گشتی مدیای هزیدتر لسروی مسئله سکنی هزیدتر بالا ملت کشاند لورا پیواجویک هلبجارتنی هی افجی طبیعیه براستی و و هفدیتنی چوادیت لگور و نواروکا و هفدیتنی و چه بیان جی چه هاتبن خبردان که فاتی براستی دیتنا هداپاری و آخ پارتی وی هوای امریکاره لسیلوفه بکن شخوا هلبجارتنی ر تشتکی هندک مایه وقت کی هندک مایه وجبو دوی هلبجارتنی جی گسروک مثلا بسر بکوه تبي لسدي بينجه و يقرا لازمه ام بيجن جبر بيناجي حتى جواناتي توازنج اتفاقي خو البتكي فرح بكن اجبوغ اتفاق خوشي فرح بكي البتكي يرود هندري تركي دي بارتيه سياستي دكن هم سياستي وان كي تمامي تركي دي دنگ دابه وبنقها ويناها به وچاغي مثلا جبر ویناجی آخ پارتیجی خواست کی ام بیجن به اتفاق خو فرح بکی و جبوگه وچاغا گه البجارتن چی بو
برحتی به سدی پنجی و یک تمام به لورا جبرچی جبر که ام بیجن ایرو مثل اب ماسا شش بیرو مخالفت شش حتی تبلی پارتیا دنیجی هفت پارتی لهف جویانه مثلا الهمبري مثلا اردوغان اردوغان جيت خوازي كي تشاوا بكي او جي جخور مثلا بيجي ايرو بارتي كي ند هندر اتفاقي دبن تخوازي بوان اتفاق كي تشي بكي جبر فينا از بيجم اذهب ديتنا وي تشي بو هم جي مثلا البته كي دفرد هناك الشرط فياخد هناك مثلا خوستن بكعجبه مثلا ام بيجن هلا هدا باري تشي دخوازي تشي فيوي هنا مثلا اتفاقي وجهلا ضد جي مثلا بيجن اتفاق جمهور جي مثلا بيجن ياخدتا ام بيجن اخ بارتي يورو جي هدا باري تشي هي فيدكي يعني تشي شرطي وينا هنا البته كي فان قوتنا يعني هاتبين قوتن وافناكي مثلا هركس ويد بارتيا خود وانا مثلا بيجن وي شيروفا بكي وي لسر بسكنه وبشتي قرارك هيك تشي ببش بو اتفاقي ولا قبول كرين هنجي بلكي مثلا اتفاقك تشي بب فقط اب اتفاقا ام بيجن هنجش براقش قامو يرج يعني ملتي ري هنج براقه نهاتي اشكره كرين ام نكارن بيجن كي مثلا ببي شرطيه وببي شكلي اتفاق تشي بب لو رام بيجن هاجر اتفاقك هاجر ممكن بب تشي بب بهر هوايي مثلا اتفاق يعني ممكنه يعني ايرو ام بيجن مثلا مسا ششبي ابناكي ولو اتفاقك ولو يعني دخوازن كي بيجن دبي هر كس هر سروكي گشتي بارتي كي بلا بمس جي رئيس جمهور بلا اوجي بيباوان يكب يعني تمامي سروكي گشتي بارتيا جيوان بلا وكهب فقط جغبني بيناجي الترناتيف مثلا هنه ملك هارواني بفيجي كي ايرو دهمبري مثلا هناك وكيلنا جيكي ورن نقاندل يعني تقديمي مثلا بارتي نه كتيك بين اتفاقي بدن وانا وفي شكل يجي مثلا قانع ببن يعني اتفاقك محدود يعني سينول كويناها بمعين يعني ابياجي تشتكي يعني ممكنه بله يعني مثلا اتفاقا ایدی وک ناو ملتی دا جی هاتیه قبول کرن يعني بریاوی بچند هلبجارتنا بونا دو پارتی برحتی ندهاتن جمع هف لورا هر پارتیک ام بیش نرینه که وی هیه هر پارتیک لسر هنک راستی خو آواده به لگور خو هنک ام بیشن ایلکیان هنک خطا هنک سینورا چید که ولگوروی سیاست که لیدوان هالبجارتنين داوية ده ام دنهرنكو مثلا اتفاقا دركت اتفاقي اف سيستما سروكاتيه فيا يعني بارتيا مجبوري هاف دكيكي جوارن جم اف سيستمي نشت بون سيستم وانا مجبور دكي فقط برا بيا جرك بفيج مرا ويا فهم بكي وشغال نوري به او شاق اتفاق وين ممكن بين يعني تشيبونا اتفاقا وبزحمت بذي يعني اتفاق هيك تشي بذي لازم اتفاق هناك أصغاري مشتركنا يعني تشني ام بيجن يعني حيا جمره بي يعني تشني جمرور لازم بنج بارتي رج بارتي نكارج وانا درباس بذي فقط جير ابنا بهف قاسي يعني قانع بذي هاي لورا كان بيجن تشاوا يعني مرات هندرو اتفاق كده به نمكن قت بيجي ايرو تمامي برنامج برنامج بارتي كي امي قبولي اتفاقي تبي بكن يعني او اتفاق برنامج تاني قبول بك فيها قطع امرا بارتي تيك باتفاقي نايوي معنيه برنامج بارتي دني تبدي بهبر قبول بك يعني باش ابي هات فهمي باش يعني لسر يعني تشني بهندكاي جرك مرة لسر هبك يعني اتفاقنا ممكن ويشغل برز أحمد بله خود جوارازی به که عبدالله اون چوال هفدیتنا اردوغان و یافجولو دنهیرن که یحیی توران هناك بعثا اتفاقا كر براستی ام دنهیرن
يعني إيرو سريا بيستي ده بارتي بالفعل دنا ملتي ده بلكي زيادتر سريا سيدة جي دنا ملتي ده لقور نيرينا خو سياسة دكه هناك بارتيش هاف فكر رماني وان جدا جدا بجي يعني وك سبي ورش هاف دور بنجي نيري سن ماسك رودنين ام بيجن سياسة دكن بهاف دوره بلكي قوتا خودكن يك هم جوی هری دلی بنهرن هم جی ناواروکا هفدیتنا اردوان yapıcı olu ve çibe yani çi işaret da yapıcı olu işte haberdan ahı gommeçen meseleye haber daye u rayadar ki AK Parti'yi Bülent Turan وها بعث كركو هدا partiye که نریناوی ام مهم دبینن نرینه کاوی مخالفته که چیکر داجو جبر في قيمته وها خوند هدا باريجي يعني اتفاق هما تشوا بجبرا وسابا نلوي نيرينيه يعني اري اتفاق ك تشيكرين يعني جي بهفدوره ري دماكو به مشاندنجي وكي يحياغو اسكاري مشترك كد بيجن يعني بهندكاي بجي هناك نيريني مرف كل هاف رونين وها مرف كارب خوينه Yani براستیا و تکیلیا سرکومار اردوغان و برز زکریا پوجولو سرکی هدا پاره پرد مدیا جواکی ده پرد تلویزیون ده جیگرد belki بنگاه و هری مزن yani پر و بالا مخالفت جیکشاند شبوچه اصلا ایرو belki پرانی yani وقت پارتیه گرای وان هندک دخوازن دهندری اتفاق که دبن به ویشکلی گلک شروعات کن فقط به اصلی خو نواری yani به اصلی خو parti ایرو مزن yani گد بیزه بم اقتدار بهتر محتاجتیا وان ش partiye بچوکی رای وان هندکتر ایرو شویا محتاجن شبوچه ankete ki ایرو درد کevin هولی yani گد بین aynı وقت ترازی که يعني افد كيف بيشي افد كيف بيشي حتى ترازيك حساس هي بغرامة تديد بج عين وري شبروي هم لهلا مخالفات يدنرم يا دا ايرو لاقتدار يدنرم يا دا قلت بي اتفاق جمهور واتفاق ملت كي في شعبي قلت لي بنره هر دوجي حساب كي بير كور اوهور دكن شبروي جي اف هفديتنا هدا باري او سرو كومار اردوغان نشه هلا AK Parti و هدا پاره پرتر دونرل cephe muhalefeti pırtı işteğlandın. Yani çünkü evci zanın bilhassa deheremedi granik hüda pare heye tesirik var van liser egde helbijirin egderin helbijartine liser van heye ev nokta şu aslında xarabıkın henekji gavat avejin yani dibe kava çavan kesana kabul kını dehela muhalefet de evya pır betir dengda. Çünkü kanuna nühü de hakkı helbijartine de. Zaten kanunuk malume ve giderdi keve gerek sağlık de ser der bas be. Dedi beri hinkadgo işte beri mahan nisani belki helbijartine çebe aslında veya ne mümkün çünkü hatta şeşe mehya nisaneci ev kanuna nühü de hakkı helbijartine derxsti nüh salavedi be. Şeber ve pişti ve var bakın iroji tamamı partiya hem partiye bçuk hem partiye mezin. Eme ben partiye oye wan hindik dibe çava de hundre ve derade. Ez xo bi naskirin bidim. Gel ve min nas bike. Dibe gerek ez de hundre ittifak kedebin. Gavni bi rengi tavi. Partiye geberi iktidar ya da oye wan zede dibe vazi him piştir çağa peştir bidim. Ez vana çavalı dora xo kom bikim. Li penç habib bçuk haben adu habbe ve dera aslında hasabe gedikin. Ana yek nebiyekeye. یک بدودایه یا دودوب چارایه چونکه وقتا همه بین چار حبل و درا هبه چار حبل و درا هبه اصلا دوداش هلاد دستینه دودو ته هلاته دودو جوی کم دبه yani şiberi hesap ki pür kurduk yani همه بین parti قد 100,000 و جهه اصلا 100,000 قبول ناکه بدودا قزا میلیون که میلیون که قبول ناکه بدودا قبول دکه شبری حساب کی پر هورو کردکن دوی دراجی ده هدا پارو اردوغان yani AK Parti'ye de am bebejin tekili çebun aslında her du partici bir parti nedir tekili avan çedi bu am bebejin Hüdapar beriyavi be pakir tekili çebu bu hak parir çebu benik partiyedir çebu işte
مشوپاندی سعادت بله yeniden refah yani partiye ko fikru ramanê xwe hinek nêzîktirê Hüdaparê ne bu an jî gerek bu an jî tekîlyat ke teklifa ittifaqê çû divê derade ji ber yani iktidar ya da em ê bêjin serokkomar muhalefet ge hesab ki Kürdek ki tekîlya ve Hüdaparê pir deng derxiz ji ber ji muhalefet bêtir li ser vê sekin tabi ve amere bibêje yani ittifaqî ne hêlik tenêye ittifaqî çift yani her du hêlin yani hêlik dibe hesabı kitabê me ev li gor vêazî alî kartiyate bikim ad jî dibe mesela me werde hundirê ittifaqiyet em tev de hereket bikim ji ter ev heye yani vêya tamamê partiya de ev tiştana hene çünkü hesab nîgî siyasî hebe herkes xet nîviya sor hene herkes hesabı kitap nîvî hene li gor wê gav nabe yani yek bêje wer alî kartiyan bik û tiştek ji ter tuneyî partiya dibêj bo çi zî te alî kartiyate bikim bi vê rengî tablok heye mere bawer dike yani tekîlya îro Serokkomar Erdoğan o Brez Zekeriya Pıcıoğlu Serokê Hüdaparê jî bi vê rengî çêbûye. Yani çend carê din jî dema ku hevdîtin dikirin ya Pıcıoğlu û Serokkomar bi pirayî li ser meseleyên ku milletê em bêjin alaqedar dike. Meselê yani muhalefeteke çêker ku em behs dikin yani ne muhalefeteke hişk û em bêjin hema ji alî iqtîdarê çi bêkirin em li hember wê derin û em red bikin û em wê pîs bikin wê nebaş bidin zanîn ne muhalefetek wiha muhalefeteke ku tiştê baş hatibe kirin ew ji bo iqtîdarê ew tê nivîsandin lê tiştê ku kêmasî heye têda wê bînin ziman çend cara hevdîtin kirin min cenabê Yapıcıoğlu re jî bername çêkir got em raporan amade dikin û pêşkêşî Serokkomar dikin em dinêrin çend heftê yan jî çend roj yan jî çend meser de derbas dibe ew raporên ku me pêşkêş kiriye li gor wê raporê hinek beyanat tên kirin hinek xebat têne kirin ev jî hêjayiyekê ye yani ji bo partiyeke muhalif iqtîdarê wiha bînerê ev jî bi qîmete yani li gor nêrîna min li ser vê jî hinek gotin yan jî hinek xeberdanî wan çêbûne lewra Brez Yapıcıoğlu got me li ser çend mijara xeber daye hinek meselên ku me hebû me kêmasî dî me ji wan re behs kir ji Serokkomar re mesela îttifaqa kekê Yahya Turan hûn dixwazin serê hinek din jî xeber bidin ev jî meseleyek meydine yani bi rastî we qismekî behs kir lê belê îro em dinêrin li hêlekî 6 partî hene serê wan da em bêjin CHP û İYİ Partiye bi rastî her çar partiyê din Gelecek, Deva, Demokrat û Saadet Partîsî evana rayê wan jî li gor anketa sedî 1.2 diçetê lê belê xwe em bêjin li wê masê ser wê masê wek hev dibînin yan jî wiha beyanatê wan têne kirin bi rastî me dikare bêje 6 û 1 lewra HDP bi îsrar naxwazin bidin kêleka xwe lê belê di pişt perdê de herkes dizane ku wiha xebatekî heye ya jî HDP cana awra dide wan û li hêleke din jî MHP û AK Partîn û Büyük Birlik Partîsîn ha xwe aşkere kirine Hüdapar û yeniden refah jî niha hinek hevdîtin dikin mesela ittifaqa di pêş ta li gor wê çawa bikemle kekê Fatî ev heye bi rastî me got belag sîstem partiya anha îro mecbûrê ittifaqa dike helbettekî her partîkî ji xwe re yani xebat nadike ji bo ittifaqekê çêke feqet hinek li ser esasna ittifaq mumkûn bibe helbettekî partî wê ji partiyê re em bêjin ji bo di pêş de wê hîn bêtir wê partiyê bi pêş bixîne ama em wilo bifikirin kî wê çaxa esasnî mihîm di esasnî mihîm de yani partî ji wan esasê xwe yani derbas bibe û wana yani wana feydekê nebîne dibik ittifaq zirarê jî bide partiyekê ji ber wilo mesela yani hani em wilo bifikirin kî belkî temaşevanê me belkî hinek carna veya belkî kêm belkî bêfehm kirin veya heta şaş bêfehm kirin
ev jî mere gerek zanibe ki em bêjin ve çaxa hilbijartin çêbû partiyekî ki em bêjin mesela ulo xwedayî hev û bi saxlemî mesela em bêjin yani bi têke vê hilbijartinê û rayekî baş derxîne li pêş de em bêjin barê îqtidarê ne dustê wê nade be yani hîn pêştirdi yani hilbijartin ne hew carekê çê dibe hilbijartin car dî mesela dubare bibe yani wê bêçêkirin hingî dibige ew partiya xweşik yani cê xwe xweş zemt kiribe ew na hîn bêtir bi pêş bikeve lewra îqtidar jî yani yahut da mesela em bêjin mere şîrîkê îqtidarê bijî ev najî hinek yani tengasiyê wê na hinek zehmetiyê wê na û hinek ji meror yani kêmaniyê wê na çê dibin yani îqtidarbûn jî ne tişkî yani rehet ji ber vê na yani mere gerek ji hêlekê cî wilo bifikire ya lewra mesela em bêjin yani li ser şîrovekirina yani huda yani itîfaqa nabeyna Hudaparê û AK Partî çê yani mumkin bibe eger yani vêya jî vî hawî jî ji hêlekê jî gerek mere şîrove bike yani mere yani vêna jî bala xwe mere nekişînî ser vêna jî belkî mere meselê yani kêm fehm bike çünkü yani ittifa yani iktidarbûn veyahut da şîrîkaya hikûmetê ne şertı. Binarin mesela belkî em li ser behsa şeşbî belkî hîn bêtir em li ser wê na şîrove bikin. Tu lê ner mesela xwe heta ji wan tê xwe mecbûr dikin ki illakî dibêjin ki em ê şîrîkê îqtidarê bin, em ê şîrîkê îdarê bin. Wê çaxa tu bi hindikayî şîrîkê îdarê bi îqtidarê bi ew barê wê na barê îqtidarênî veyahut da kêmaniyê îqtidarê bi piranî çar rojê di dustê tekevin tê bi temamî tê di pêş de tê wenda bike. Hîn neketî deste. Eger mere vî hawî jî bi fikireke kêfatî fakat eveya heyî mesela xweskagê mesela em bêjin mesela Yenî Refah Partîsî, Saadet Partîsî mesela van partiyanê dinê jî aslında ji ber mesela Millet İttifaqî kêfatî mesela xwe ceriban dibû mesela di hilbijartinê berê de veyahut da em bêjin Cumhur İttifaqî zaten tecrübak wê na heye yani tecrübakî nû alternatîfek derketa pêşiya milletê wê tiştekî xweş çê bibaya fakat veya yani di pêş di wilo itîfaqekî siya yahut da çara mesela em bêjin ji an hadî xuya nake. Yani ev tespîta ve parhêjaye yani şuxwe itîfaqa milletê yani CHP û İYİ Partî hatibû cerbandin hilbijartina herî dawî da şuxwe em bêjin hilbijartinê da ser neketibûn hember Erdoğan mağlûb bûbûn û AK Partî û MHP jî ji xwe rengê wan û dengê wan aşkere ye xuya ye û niha vê tengasiya ku îqtisadê de nexasim tê de ne zêdetir ji îqtidarê re tê nivîsandin lewra ya ku dewletê îdaretkê îqtidar e yani îtîfaqeke nû dengekî nû hebûna wê belkî hê zêdetir hêviya milletê serê hebûna mesela ittifaqa ez jî çend gotina dixwazim serê bêjim yani li gor min seriya 5 milyonu da yedî hilbijêr hene li Tirkiye hilbijêrê Tirkiyeyê dî mesela ittifaqa binêrîneke ku qebûl kirine li gor min lê dinêrin yani em bêjin îro Partiya Saadetê ku bi CHP ra rûnê û hilbijêrê wê veya qebûl kiribin ji xwe ra yani mesela ittifaqê ne wek mesela ku her du partî êdî her hereketê xwe di her kirinên xwe di her fikrê xwe de yekin û heq naye qebûl kirin ji ber vê her partî dikare bi hevdûra rûnê partiya em bêjin çepkîr yeka bi hêla rastê ve jî pir bi hêsanî pir bi rehetî li hevdû rûdinên û bi hevdûra xeber didin ji ber vê li gor min êdî hilbijêr jî wê çûye kîra îttifaq kiriye tişma çûye îttifaqê wê pir zêde ser vê nesekinin hê zêdetir wê kî bive hêvî ji min ra ser vê belkî xeber bidin lêbelê partiyek heye HDP xwe dixwaze nêzîktirê masaya şeş pê bide lê wê der İYİ Partî heye û CHP jî wiha fikara dike naxwaze rasta rast wê bide kêleka xwe lewra Serokkomar û aliyê dinyan jî di ser HDP'da dixwaze wê em
بيجن اتفاقي هلوشينه او جي فيد زانن مسئله وك ويا خواست بخوينه هفديتنا اردوغان و yapıcıoğlu rayedارeki CHP Özgür Özel رابو ji bernameya Hüdaparê em bêjin hinek nivîs jê xwend ser mesela zimanê Kurd û veya anî rojevê gotinên Hüdaparê Özgür Özel we çawa xwend Kekî Abdullah yani ser mesela zimanê Kurd û ew hinek gotinên em bêjin ırkçî yan jî di kanûna esasî da ku bêne guhertin wek Türk meseleye Türk û önce vatan yan jî bir Türk dünya bedel ser gotinê wiha ku zimanê Türkî têne xwendin Özgür Özel çima vê meseleye hanî rojevê yani rastî peyvên jê hene gotinên jê hene dibin dîrokî qenata me ev peyva Özgür Özel jî bû dîrokik bû destpêkek ji bo çez veya dibêjim bi gelek endamê em ê bêjin te behsa HDP wan kir heta ez karim bêm ê Saadetê jî behs kir yani wexta me re behsa CHP dikir dîroka wê dikir hem çawa li Kurda zulüm kiriye hem çawa li Müslümana zulüm kiriye ev peyva wan bala me dikşand yani dema paşiyê de ew endamê wê digotin ha tu behsa CHP berê dikin ne were çawa CHP berê digo ana ne were yani hatî guherandin özrê xwe dixwazin özrê xwe dixwazin vaya bême helalî bikin ya tu çiwas jêr digo bingeha mejiyê wan jî van însanana ne bi oldartiyê re û ne bi Kurdar re yani bingeha mejiyê wan de ev însanana dijminantiyê ji wan re dikin jî siyaseten van însanana ji bo milletê Kurd qanî bik ya da însanê dîndar qanî bikin digo ew CHP berê ye ev jî CHP ne işte ev peyva Özgür Özel îro ji vêya re bû mînokek ji bo çi Özgür Özel we gişlê nerê li vîdeo wî temaşevanê me êk lê nenerî bi jê ez tawsiye dikim bira ev li vîdeo wî di rokê dura di medya cevakî de hey dizî verî bira qelê binerin radihêle du heb bername li ser hevdîtina Erdoğan yani AK Parti em bêjin û Hüdaparê yani Serok Zekeriya Yapıcıoğlu û Serok Komar radihêla MHP dibê vê derat çi yaz dike dibê vê deratê dibê zimanê perwerdeyê gerek bi Tirkî be tu zimanê de nayê qebûl kirin bername MHP da vê dibêjin vê dibêjin şixêndî de dibê ev ya ehlen ve sehlen ev ya vî şiklî tê qebûl kirin qebûlê me ye qebûlê me ye radihêla a Hüdaparê dibê vir çi dibêje dibê gerek bibe zimanê Kurdî tu dev ji perwerdeyê berd dibê bira dibê bi zimanê fermî duyemîn li Tirkî dîs radihêle a MHP dibê li zimanê li Tirkî bê qebûl kirin zimanê Tirkî tu ziman nayê qebûl kirin dîs radihêle a Hüdaparê dibê evana jî dibêjin ji xêndî zimanê Tirkî gerek zimanê Kurdî bibe ê fermiyê duyemîn ev berdevkê CHP veya dibêje ji xêvana her du tîne Arakê dibê van însanê bi vî şiklîk dibêjin di heqê Kurda de ya hûnî çawan re hevdîtinê bikin yani tu dev ji mafê Kurda berd tu dev ji heqê Kurda berd ji bo perwerdaya Kurda nasnama Kurda berd mêrik hîn di ku de ye tu çawa hevdîtînkê vî însanê dike ser mesela zimanê ser ziman hin ziman ki nek ew parastina wî nek heqê wan yani însan ki vê peyva bibêje dibe gerek tu hevdîtinê jî pêr neke ew kesê dibên CHP kevin û CHP nuh ez datînin ber wan bira vê lêbin ev ji hêlkê de ji hêla du dade birayê Fatî dîs radihêla a MHP wek te jî ana kerem kir ne mutlu Türk'üm diyene. Yani xwezî dilê wî kesê dibe ez Türk'üm. Her Türkek berberê dîniyê gişiye. Dîs radihêle dibe ve ehlen ve sehlen. Dîs radihêle a Hüdaparê. Dibe divir de çi yaz dike? Dibe herkes heqê wî ye bi perwerdeya xwe bi zimanê xwe ya Kurdî perderda xwe yani bixwîne.
انسانی که به شکلی گوتو پیوه اش هلا ایجا او کسی کرد و اگل سر ناوه و سیاست که HDP چوی گد حمزه CHP ده لسر ناوه کردا گرونشتیه و جیر بوی گوپال حتی ده هلبجارتنا 2018 ده İstanbul و ده Ankara ده او پیش ده خست ده وی هلبجارتنه جی herkes ده به راستا ده به از آلی کارتیه بدمی yani ez xwazim veam fam kirin bidim. Yani ew kesê te qebûl nake, zimanê te qebûl nake. Yekî behsa zimanê te dike hevdîtina te jî qebûl nake. Tu li ser navê Kurda tu dibê ez ê herim bêr bibim alîkar û ez ê heqê Kurda bistînim. Ji ber wê heqeten ev peyva Özgür Özel bû dîrokî gelek insan şirove kirin, insanê xwedî aqil û xwedî wîjdan. یا دبیجه اف کسی گلسر ناویم سیاست دکر برنامه ویده نابیجه زمان کردا برا به فرمی دویمین لترکی اف کسی تو دبیجه استقلیه پر ناکم ده برنامه ویده دو 2012 ده هاتی آوا کرن دبی براقب به زمان کردی فرمی شبر ویجی ev peyva Özgür Özel di medya civakî de nav gelê Kurd ev kesê heqê Kurda dixwazin, nasnama Kurda dixwazin, perwerderiya Kurda dixwazin, heqê Kurda dixwazin ji ber wê ez bên bu pêvik dîrokî nêrîna Kurdayê li CHP jî bi vê pêvê hatiye fehm kirin. Keke Yahya Turan hûn çawa li vê meselê din hêrin yanî li hêlekî partiya ku em bêjin شخو دیروکا وی آشکره دیروکا CHP تشتی کل کرده هاتیه کرن و ایرو دوی ام وان ام بیجن خطای وان سوجی که مکریه ام جبوی عذری خود خوازن ام حق حلالی خوازن ج وان کسا لبریت نری هم میجی CHP میجی بریه ج نجات پرسته Türkaz heri tuj hejwan nijat pereste dire yani bernama Hüdaparê çi dibêje li ser vê yani ayîbekiye yan jî qebahetekiye sûcekiye Özgür Özel de kürsiyê meclisê de veya anî ziman û pê xwest Hüdaparê rexne bike yan jî li serê Hüdaparê sûcdar bike kerem kin. براستی ونيرينا ملات نيرينا يعني تمامي عامي إنسانا جرك مرا هر كسي يعني مرا جوان فهم بك بتشكسن ببنجها فكري وان رماني وان شي جرك مرا عول فينا فيهم بك مرا فهم بك شوي جرك مسألة زلال بفن ويرحت بفن فقط كإنسان خو بقري يعني جبو حرتشتي ونخواز تشنا فهم بكي هما بكو إيراني حرجي تشنار جمرة بفيجيا أريانا شو ذاتن جوي إنسان يرنح يعني إمكان تني جمرة تشكي بيج يعني إنساني تشبجير يعني وأمبيجن وك مثلا وقتي يعني ديروك ده يعني الجهة وذهنيتها وينا مثلا بيج ذهنيتها إيه تشبجير يعني دائما لسر يعني خابان دني ولسر يعني تبليهوية لسر يعني قراف كرنا آفي يعني تشيبوية ودائما يعني جوار مثلا بيجن يعني وشخور دروا دكن يعني دروك دي قالن حزار دروي بكن نغما واناي يعني بيفك وانا بيفك ناقري دي يعني تشتيك نماي كبسر هفد ناي تريد نرد او الجم هفت سكننو آليكاريا هفت دكنو خودكين يكو بي شهرداريا بدست دخينن وشعبي وان لي إيرو اقتداري جي بدست خينن اما تلهيلك تليد نرد حقيقة تشتكي غريبة إنسان كي مثلا بيجن لمنفعتها ملتي تبي أم تفكرن بياوتا منفعتها أم بيجن إنساني يعني ولات برورن مثلا بيجن ملتي خو حسدكن يعني مليتشينه أمولو بيجن بياوتا أولدارن قتشاوا قتشي تشتيق أمنوك هف بفكرن بيني برتشعف وما برا هفده يعني السرفينا درديوي فيابو هناك إنساني نزانجي جوان هوري تو يعني تو أبي وك فينا تشتغلن يعني جي خيرا وان بلكي تشتغلن
يبينا در يوج أبو كيجي مثلا عم بيجن يعني تشوا جد بيجد مثلا أمي بحال كثير أمي يعني حلالية بكن يعني خليجار والورد بيجي ويا ويبقى سرو كوماري 85 مليون إنسان ورد بيجي أما يعني هدا بار بيا هتا إنساني قالكارية هدا باري مثلا نه پرچاک جوی ملتینه يعني فيها او جيناه يعني جوي ملتيني كي ايرو نه لازم كي تيجي وارجي يعني حلاليه بخوازه يعني ايوان حق ايوان ما في ايوان تنيه يعني دردوي غياب وعسنه راس بيش دردوي يعني هدا باري وقت بدرفاي يعني ويلي مساله به درفاي مثلا اتفاقا بها دردوي فياي يعني جبر بينا مثلا هان درخست بيش انساني جزانه به انسانی مسئله فیم بک سیاست فیم بک البته کی وی قیمتی ناد گوتنا وینا وش بر ویناجی ت سیاست خو ناو هره فقط جهله کی دنیجی يعني تدي دبي رقلاما تشاوي بيجي على هملوده بيجي جارناجي جخيرا مروري ويجي تشني جي ولو قبلكي بالا انسانا نكشاند بو هين بيتر بالكشاند سر وفاي اري مثلا هند 2012 اوی پارتیاهان مثلا برنامه خود یاس کردی تشکیلو ممکنه ویا هتا مرکار ویا بخوازه بیاد برنامه خود یاس کردی یعنی نویساندیه فقط تو جیل که دید نره بی بینار به چه قیس وقت در باس بوی 2019 مثلا پارتیا gelecek hati avakirin Ahmed Davutoğlu şimdi ege awil mid برنامه خود یاس کردی امن ورد پیش بله بله دو بیانات هم کی هات بر بچعما يعني وك هاوي نبحم دي وينا جوار رقلامه هدا پاری کری يعني بابا جان جی سروی مسئله گوتنی بالکش دکشینه سر مثلا کشیا کرد و زمان کرد و برحاتی دویجن يعني ليش يعني او وك هاوي تشتي زدتي هب يعني اب بارتي باولود بيجي اب بارتي باولود بيجي كعجبون كواجه تشاوي بينجم ها فلان يعني وريتيني yani gelo haya Özgür Özel jeti ne bu ko partiya gelecek ya devayji yani beyanatı vak Hüdapare ser mesela Kurdiyan jizman gotinin hadviş be mesela وان جوار حرتش عادت بيني وچا بيه Hüdapare ne adet اولود بيني يعني دي بوچا دلي ملن خوازه حق لبراونكن Cudatik heyet ve deradı beyanata Davutoğlu'du. Yani cudatiya aslında şınav hevgimere derke Davutoğlu nabe zamanı Kurdi birabe ve perverdeyi. Dibe zamanı Kurdi birad mektebat him bebe. Be alemandın. Bine alemandın cudayı perverdeyi cudayı. Bak dibe zamanı Almani, İngiliz bira him bebin. Hinkirin ayrıye. Belki cudatiya heri mezin di bernama tüdü HDP dahil. Di navdı. Hatta ana di tu partiyadı bername wandı. Negoti zamanı Kurdi gerek befermi. اون بحثا برنامه Hüdapare. Tabii ez bernama Hüdapare veya derbası ben yani İrol ser Ahmed Davutoğlu, Erel ser Ali Babacan evana lugorxu. Hesabı rayı kurmanca dikin, Kurda dikin, didiro ki diyecek vakta tül helbijartın adları kışa bir hesaba kiriye. Şu mesela himbuna zaman AK Parti pek aniye yani mektebada teyxwendin yani eğer ko وی حساب بیکرین بله زیادتر belki وی کربه ارکیم هی نه بس نه وید بیشن işte ev بیشن hati kirin zaten بله yani hinkirna zamanı Kurdi iro çend rom bahs dikin zaten biste ve mehed خلاص tabi yani tukarı artık şu edere behel bişirine fakat perskirek samimiyeta dili insan ayı binette vakta tişti got şu koket halbuk ve veya çit be beraber aleme emaş bu çü tamam alemandın ve alemi fakat perverdaya xogtu nedi tu nasnama ke nedi tu bengah ke jer hazır ne ke tu haqiqi nedi zaten ve him kez ev hinkire neji xoşik famnaka dve derade a Davutoğlu Ali Babacan gerek mereş hev derxe yani bu garayna bistine zaman ki de qara olan hebu dahat heremi ve ça HDP wan tune bu وقتا هاتن جر یاز کردن سر کاغت دگو وقتا تو چو در کل سر اتوباس ات و اون چوانی باشی گدگو چوانی باش او ملل شبکه آد گوب خودی یا ام کرمان جمع رایا بدنه یعنی ایروشی اف صمیمیت yani
یک اگل سر ناوی کرده سیاست حق سال مشاندنه حق رایاش واندسینه تو برنامه که حاضر دکه تو ناب زمانی کردی بینه ده برنامه هدف هده دبی برا پروردهی هبه فقط ناب برا فرمی شبر و از دبیجم دواره زمانی کردی ده حقیقتا برنامه هدا پاره تمام کردا برا لی بنرن و افتشتا داوود اوغلو 2019 ده پارتیاوی آبابویه 2012 ده افتشتا نویساندیه وقتا نویساندیش کوکت چاره سری جردی دبی گرک به فرمی اف زمان حتی دبی ملت کرد برا اوج خودیه دولته به نک ساجع علمانن یا شو خودیه دولته خودیه دولته بی قبول کرد بی قبول کنه خودیه اساسی از وید بیجم ده قانون اساسی ده گرک خودیه دولته بی قبول خودیه قبول دولته چیه گرک زمانی وی فرمی به کیملیکای فرمی به یعنی Türkiye yani bu çare sertiyat dışına gerek şehirlik tirsayı xo xalas bike. Ya İran'la Rusya çend zamanı bir Fatih? Fermi 20 zaman. Ya da her diroka Türkiye'de Osmanlı'da çend zaman hebu bir Fatih? Arabi hebu, Kürdi hebu, Türkiye hebu, Peştuni hebu, Farisi hebu. Hatta Ermeni hebu. 6 sali, 7 sali hüküm ne meşandın? Yani şu bu çe ev kesi تبي براتي تبي وكهفتي براتي بهالكتهن نابه اشتد في وارده اك سياسة بك يعني او صامميتاوان تمام ملتي كرد gerek bibine şber ve mesela özgür özel ezdibejim yani yekik navete de bernama xwediyaz kiri hevditina ve tu acib dibine gerek un kabul nakin تجي يك السر نافي كردا جد بأزي بوي على كارتيا بك مزيو مزم بك محقق كردا بسين عاد في وارد أزبن ملتي كرد جرك خود يخوا إك حقيق خود باريزه كيد ببراب كي جا بارتي حقا سامية تقردا جرك على كارتيا بدوي هلي لجور وهدا باري السر في بيانات özgür özel وها شخرت شي قوت يا يعني خسكا ما في نقوت بونه يا جنها بيدان في زمان يخبشكي نرم بكن ام belki raya handa bakın yani yetişki uha got be. Na zaten bilakis ve zedetir serve mesele bisekin. Ser bisekin şhin diyor ve ana hanek ilki insana heye. Yani hep tamam partiya vakta avayı geçedi ki hesabu kitabı xwedike olgor ve haziri kedik. Yani iro am bahsa verdikin gelek aslında tiştedi hani. Priskirek devlet yer hani kemalizm heye. Ana o kemalizm bahata meyrol serve meşru ve bikra. Belki bernama meşber ser özgür özel mafi kurda diye. Vakta bernama hüda pareci hati hazır kirin ev xati xo giş rasta kişandın falan kesve çebbe ev falan parti çebbe ev çebbe ve jerne mühine ev ji mera ve mesela yani özgür özel ve gava avet tüt yani çik nedin bersive bile bitni. Çünkü yani yekik lüvedera derketi zihniyeta belli düşmanantiya vani zaten bere kurdar kırne belli bu oldar ab dindar kırne belli yani kıymet neden bersiv ke bitni. Beli ki Yahya Turan 4-5 dakika hecbuna beri ser beyanatın özgür özel gün çıdı xwazim bejin o navaroka برنامه هدا پاریل سر مثلا زمان یعنی جبر کو مسئله ابم سری خبر بدن برنامه هدا پاری برفرهش خو سر گلک حکومت فی انسان ام بیشن بیانات هنته دا سر مثلا زمان یعنی دما هف دیتنا سرو کمار اردوغان و ام بیشن رز کره yapıcıoğlu yani ligor ve ام فرض کن yani senaryo ki çetkin yani ve تشتك وها بيروجه يعني ونسر زماني كرتشما ون اوقات سكن ياجي ونشما داخوازك اوقات كن برنامه تشما تشتكي وها هي بشتي هفديتن قديابه وهدا بار لهف جوينك شيكر به سيرفي مساله برنامه قاب جوهرين يعني özgür özel وها دا خويا كرن دا پیشکش کرن کو يعني وك عيبه كمازن به يعني سوجه کی مزن به قبحت کی مزن به دانشاندان اون چه تو خوازم بیجن سر به آنها که مثلا بیجماگ که الله جی هنک کی بحث کرد ام چها بیجن یعنی او چغاگ پارتیش بو اتفاقیتین جمع هف نتشتی که ولو تماما که هف جدابن
والسلفان مثلا بسكنوا وتقولوا يعني بزحمه بابين برهب وش بوش هاد فقط يعني بقى تشتكي إنه ممكن كمرة وري بفكري في شخصيات الرجال روش ما سلابي هناك يعني تشوا مي بيجيش خو مرة ولو بفكري يجي او نا اتفاق مزند به ونجي كارد مشي اما تشوا مثلا بيجن ايرو او تشتيق برفرهي ام بيجن برنامج هبه وانا مثلا جي بارتي كي اساس بنجي هناك تشني دي مثلا بيجن بلكي هنا او انا بلكي جمرر خطي صور بن مرا مثلا سلفانا تشنا مثلا قبول بكي يعني فقط وشغاقي اتفاق تشيبون هكر مرب عاقل مثلا مرب بفكره الجور سياستي بزانبون مرب بفكره اف تشتاني ولو نمكن ورن روجافي يعني إلو نا هدا بار مثلا جي بارتي كيدن نا اخ بارتي مثلا بيجي إلو بينا رفا بارتي سيرو بيا قطع سعادت امولو فرض بكن جهديتنك هبايا وجيفينك وان هبايا نا سعادت كاري جهدا بارير بيجي بيت برنامج ود فلان تشتي كابينا جي درخينن يا بوغهرن ونجي هدا بار لازم بياخد وبيجي وممكن ومناسب جي كبيجي هونجي برنامج خو فلان تشت برنامج بدي كافينا بقهرنا يعني من في برسين نسر كود مسلك وهاتي روجافي مكر يعني سر بياناتي özgür özel وكو افجبو بارتيه كي عيبه كي به يا جبجبو بارتيه كي قبحت كي به كو اني سر زمان براستي قستاوي هناك جي اف يعني الجورنيرينا من يعني هدف دخوازم بدن كي لك خلي هدف ناسنامه بليه يعني وان شدت وان مسألة حادثة تروري وان کرنی PKK پشتگیری داده جبر وی آخ پارتی دخوازه او ناسنامه وی و کد خوازن دستک بدن هف پشتگیری بدن هف لسر وی مخالفت بیجن سیاست کی بکه او جد وین کام امجش خورا ریکی بینن و هدا پاشو کی ریکوان کام جل هنک ماسی هدا پاره بنیرن و درخستن تشتکی و درخستن يعني سر وی مگو بالي كيف يعني دار دور ذاتن شخوان بيشتروا يعني مثلا ام بيجن تشتي ولو انس هيلات تركا بياخد هنك انساني ولو حبكي زياده مليتشي بفكرن مثلا تيكفن بيها تيكفن على هي مثلا هدا باري وبي هدا باري يعني جدر في مساله بهيلن شخوا عسل انيتاوي اف يعني شخوا درك اف يعني يرو تشوا ام بيجن يرو تبهن كار مجادله بك مثلا يرو باختيار المجادله بك ناخذ اتفاق اقتداري فرح بدردي افاي يعني تجبو تشوي مثلا اتفاق اقتداري فرح ايوينا او شش بحفت بحشت بنه بده بجير ندرده يعني جير نكي ماني جبنا نافي وي بلا عجيب ما صاشش بي يعني او خو بلا عجيب يعني كي تخور تشل بيجي بلا بيجي او دبيجين كي دبي سش دنگا ماني جبه خوش شش دنگ تاني جبه ما يعني نافي وي تشكي يعني قوتنا وينا بإنسان خوش ناي هما بلا قصوري ننره يعني انسان عاقل من ايه قلنا كيف فاتي ايه قلنا هاو بتني يعني الصرف بو على هي اقتداري دب والصرف ما مره يعني نيرينا عقل من دا يعني انساني يعني خدي عاقل ايه نيفانا قولوا يعني نابي بلا خوش ناي ها ما ساشش بي وام بيجن وجاج تشوا اجا قشش بي بنجي جير فرناك هاد بها ما كيل مزيد بوت بيخوش يعني قلجلار ولا انا تلي بنره تشد بيجي مثلا يعني حرو تشتكي الجوتني وتبيتي وتدنره تشتي بوبوليست تشتي نماي دبي وعد دكجي انسان دبي زي فلان تشتي بكم فلان تشتي حتى كبي اقتداري جبو بي اقتداري هر تشتي مباح دبي اما يكي مثلا بيجن ايلو شيلا اقتداري ربي يا جتا مثلا بيجن بارتي هدا باري ربي يعني وي بي مثلا بيجن كيمانيا اخ بارتي درخيني بيش يا وطا بيجن كيمانيا اقتداري كيمانيا مهبي كيمانيا كيدي ويدرخيني بيشاوينا بيجياو تشي كاريت فار هي تشوي جميع اقتداري بيا وتجيلا اقتداري رد بيجي بيا بانا هف قيس كيمانيا وهني ونشما مثلا بفار هبالتي دكن بيا وتاسوازين يعني بياد بينادي يعني وكاوي خاباندنه كي توازيك بي اتفاقي ناخوازن يعني قفره بده دردي özgür افيابو بله دمان نافبری هات به وسیله امی پشتی نافبری هنکی جی لسر مثلا درسین هلبجارته بسکنن تماشاوانین عزیز هر کو مثلا جی مبعثا زمان کردی جکر لورا بیسته مهات شلدا سری لیدانا جبو زمان کردی زازاکی و عربی و درس اولی درس دینی قرآن کریم حیاتا پیغمبری ما
دیروکا هری داوی یا کو ایدی داوید کارن سری لیخنج بو هالبجارتنا وان درسا بیسته مهاچله یعنی هفتیات پیش مدار و حتی رجعینه دویج بوه خواندوان یانجی ام بیجن دیو باویوان کردی یا زازاکی یا عربی جوان زمانه یک جه ببجرن و درس دینی هنه درس سیری هیه درس ام بیجن قرآن کریم هیه درس زانین دینی هیه تمل دینی bilgi der کد بیجن که که الله افجی امکانه که باشه هر چه خاکیم بجی لورا ایکو سازی جواکیانجی پارتی سیاسی و کدا پاری gerek cara gazi le devlet etkin, hükümet etkin, idare etkin. Van dersa bira nevin ne derse bijarte bin. Derse embejin zaruri bin. Yani vak dersedin dersa Türkçe matematiğe dersedin. Bira evciş mecburi be zaroka bine embejin hinkirin. Un serve mücari şut xwazim. Yani bu çi mühime ez veya bebejim tiştinci henek talep zede dibi ya da me bejin hükümetik ya da devletik ama ben tuxestek gibi ber ve edibe kaçan haban nakan diye. Ama ben caradı zamanı Kürdiden bebejim gor rakami fermi 20,000 bu. 20,000. Evya derxin 2 milyona 3 milyona vakta tu deyni ber hükümet ki şu ve talebe mabe belki veya nekin helbijartini bıraqa da fermitixin yani çava perverdeydi bir avancı. Şu hele de pür mühime jmara ve gizede be. Adu daji yani şikayeta pürle piyasede be. Yani gelek deobav xwa nezikeme yahut be zarokeme kurmancı şpir kirne. Efe xwa am dibinin. Am dmala xwa dibinin. Az xwa dibinim. Tu nabini ke kefati. Tu beş bo çiya zaroket. Yahut be vallahi az per kurmancı bevim. Dibim bi Türkiye ew mert bevim. Şu bo çi? Ya zarok yani perverdaya anayı gel mektebatı dan zarok jet ner 80 dikeve hene jet şahsiyat çara dert kevin. Tamamı amrevi li mektebi derbası zaten te betlandi tepu dikeve her tiştevi dünere bi Türkiye. Şeber ve jigveya binaqinin yani herkes veya behel bijirini be wala ez bırakıp zamanı Kurdil mektebeji dersamı bedan o ve jmara perbe hakikaten şu bu peşerojeji şu bu veya yani be fermiji kavık per hejayı o dvi varid ez veya bejim bu kurtayı per kurtayı ze ve bejim vazifel du habajit keve aslında hanek hatta peşya ve az karım be bejim kapacit kin yekle mamostat keve yekle müdüre mektebat keve hatta yani mere karı bibêje talimat ke bidin tamamê mamosta tamamê müdürê mekteba bê hem di vî warî de zaroka hîn bikin û dê û bavê zaroka jî hîn bikin. Çünkü ana tu her kuça Amedê vam li vê derane ji de heba biger bê tişkî waya heye dibê wala haya min jê tune. Law heqûs wext mayva ma heftak dibê wala tişkî haya min jê tune. Belê rast e. Haya milletê pir zêde jê tune. Keke Yahya Turan هینکرنا زمان و مثلا درسی بجارته وقت دسته داخل سریم خبر بدن لورا مثلا داوی هنک امتخازن سریف سکنه که فاتی که عبدالله شوا آنی زمان ام ولو yani tamam bükün yani hakikaten ji ebna jdevla ki em bejin dersni bkeri zaroka nayin carna ji mesela debe seçmeli ders trip Türkiye vena tulwan dinare Vana mesela tu hevijina kirinci wan dersana ten naqandin dibe dersni rahatın hama şo beri hama devla wena dersi vakidini şo kevin şina wena gelik derba devla wena mesela bejin ve çaha ki habeki jhela idare viji teşvik kabaya ve ki Abdullah guti ve him beter mesela ve zaroka karibaya ترجيح والجور وينا بكرانايا يعني هفدو بدي تانايا ويا حتى معلمي وان بقولتايا مديري وان بقولتايا وهيم بترهيم برحتر واف تشتايا ببيش بكتايا وشاغي ام بيجين حكومه جيني كاري بقولتايا احتياج تنيه ويا حتى ام بيجين ايرو تريد نري معلمي درسها كرمانجي وظيفه دار دكن تريد نري تشتكي هندك يعني تشتكي بقيمه مثلا معلمه وظيفه دنوان جبر فينا يعني ويشاغي
اف ایک ویدر سیدستین ویا تا معلمتیا وینات خوینجی وکاوی بقیمت به ویا تا دبی نلازم مادام وظیفت نهی هاتشکی وریتی روجوی جبر وینا جیلا اداره جی و چاک حق تشویق بایا از مهم بهتر و اف تشتاوی پیش بکتا ان شاء الله. مجارا می داوی جی امسر مثلا ماشیا شش عالی یعنی شش پی یعنی شش کرسی براستی جبر که تریم کنویه هر یک ناو کلی داتینه ماشیا شش عالی متکارم بیشن که یحیی یعنی هی مدل که چوا وید پیشته که ده هلبجارتنه ده بسر کبن مدل که چوا وی ترکیه اداره بکن هی سر وی الهفدو نکرنه ام بیاد زانن لورا ایرو مدل که ترکیه پیت اداره کرن سر و کمارتی نکاندن و حکومت خو آواد که و ها ام بیشن ترکیه اداره که و الهی لادنجیش خو مجلس هیه وکیل هنه لی ام دنهرن شش آجوان و وسایتک لراستیه هر ششی دوین ام وک هفدونه یتکیامه و امضامه وک هفدو بوی ام وی فهمت کن مدل که چوایه ویا و تشکیجه فهم کر كيف هاتي او مساله قد بيجين كعول امي موديلا خو درخين ميداني ابناء الحبكي دفرده جخوا ببراني لباش ماني كيف هاتي يعني جرك اولياء وينادي نامزد بس عفوا اخذ خوازم استغفر جرك نامزد يعني عول ببيش بكتا فقط فانا شخوا نامزد خو اشكال نكرن بي بينار برنامج يتخوازن درخين بيشته فقط جهلا برنامجي يعني باش بمانه يعني هين ملت جوان فهم نكري بهين ويتش بيجن بالخاصه لسر قوتنا علي بابا جان لسر مثلا كرمان جا قوت كي جو عول قريك ام قراري بدن ام بي مساله خبر بدن ايجاري يعني بهر هاوي بپاش بمانه اما از ویاد بیجم که کیفاتی ماساجش بی ایرو تشتیوانی ان کیم و گرکی که ویا عجعولیاوی ناد بفکریانا و بهتر بجزود اشکره بکرانایا نامزتی خواه بجبراغ اشکره نکرنی از ولود فکرم کی گل کی پاش بمانه و جبر وینا جید هل بجارتنی دیجی هر قبل بجارتنی دره هین بتر هلا اقتداری رای و نازیده دبن و وینا هانی او ناهی لوان رایوان بجکیم دبی که فاتی یعنی اوانا کی مثلا حاضریا خو آمادهیا خو بپاش بمانه یعنی هی نامزدی خو جبر کو آشکار نکرنه هر دچه رای وی کم دبن تثبیت و اول از ورد که فاتی آن چی ورد بیشن یعنی هنک ورد بیشن یعنی یک حوالی وان یعنی یک آلیکاری بوارد کن ورد بیشن یعنی چوا بیشن که فاتی و چوا دوان هل بجارتنی بریده جبرگ جاردی افکی ماسیه وان هبون هنا كاجوان ولد جود جويا وتشاوا تشي بوش نفكر قوم ولو هيفي نتكر ام بقي راي ما جي ولو وندابوني وتشوني اب مهراج والهلا ما كتايا اب مهرايا فريا يتشيل الى دكتيك بالي يعني يلو ولو يعني دركتن اوي از ترسم مثلا بيجن دبي هلبجارتني سبريزني وري تشي بالي ما تشكي ممكن يعني اما تايا خو بپاش خستنی که فاتی و ها بیره اجبلاگ يعني وري جيبويه ايجاري رايوان دبق كيم بدن يعني هين بتر كيم دبن كيفاتي برنامج يعني درنكتي ميداني ها انا اريد بيشن حرو تنجم فقط جالك ايرو دبي داويا في مهيد كيفاتي وهاجر داويا في مهي اشكال بكنج بوايات اباجي جارجي وقت كي درنج نوسا بالي كيكي عبد الله هر سروك كيت نيري جهف جدا خبر ددن لسر مثلا نامزد نها قلشتاروğlu و Meral Akşener hevdu nakin لورا هر دو parti رای وان زیدنه parti edin şu ser namzed he yani fikri hoji baş aşkere nekirne brasti
لهلادن بابا جان دوی نجی بکن نامزد یعنی گر که ازم نامزد از سرکوم لهلادن تندنهری داوود اولو دوی ام هر یک وک هفدونه ام هر یک سروک پارتیه کینه و د اداره ده بیمه ایک به سروکمار جی بیمه و نکار به قرار کی بده يعني تفلهفيه كي هي ملت فهم نكريه وفي حاله خود شوا هيفي بدن ملت كي فاتي چار پرسكريكي واني هري مزن هنه قالك تقارب بينجي حبيب جميره فقط ايك بالا انسان دكشينه يك جي وقتات سر ماسي دو حب قرتي وان هنه يك اشكار يك وشرتيه يعني لسر ماسي جي اري بلكي وشرتي دشتغلن فقط قرطا قداتينن سرور و اد بريكاواند مزنه جداي شويه يعني الفيدرا درد كيفن جويني دبي اجتماع قرارك واداي هم بشتي بروكي وقت تقول اي بارتي بيانات كده داوود اولو بيانات كده قلشتاروغلو بيانات كده يا ملت دبي وانا توبون يعني شبرو دو قرتي وان او بريسكريك واني هري مزنه ادو دا لسر نامزدتیا قلشتاروغلو çünkü قلشتاروغلو CHP دبي اف خطا من سور نامزدتما و سروکی مبه وانه دیجی دوی دراد اتفاقی چنابه ای پارتیش هلکه درد که علی بابا جانش هلکه درد که ای دیجی بنیر تشتنا دزی ورینن درد که یک درد که برا اکرم اماموغلو دوی دراجی الهف در ناکن یعنی خطا CHP سوری قد بین نامزدتی مقلشتاروغلو به لسر ویجی الهف ناکن آسیسیا دیجوین فقط نتیجه کش ملت رنابیشن آسیاجی هری مزن اوه çünkü dijivine avliydi millet diyor ya va hatın araki ola jara duda ve tiştik derkeve jara sisiya ve tiştik derkeve awala ave jarı ve namzeti xo belli bikun ittifaqi çebe her ki gitob dibin netice ke nabin ev masawan ki kefati betirdi derisi ave aji avani siyayı açara tit ittifaqi ke re nadin yek hariç لسر چونا اردوغان اتفاقی کرنه اتفاقانی آنتی تشکی دو تونهیه چواد تشکی تونهیه ده مثلا کرداد اتفاقی تونه ده مثلا آبوریه ده اتفاقی تونه ده مثلا İstanbul Sözleşmesi de bejin اتفاقی tune az karmana pist habede bejmerim di yekiye de اتفاقی hev ne kirne çi اتفاقی kirne be ola bira vizlama here ya millet jaled nere edbe tam va vizlama çu bu ne vi akli o اتفاقی di yeki jidne çu vizlama şant كوني چا دولتي إدارة بكن شبروي هر كي اف دماوان دريج دبن و اف نقاشي درد كفن اف ماسه بلاول حتى كي يك دشتغله اسكارم انا ديش 4-5 حب هر يكي كيجار نامزتي چي گوتي فقط پاشيان ببجن داوود اوغلو دي قنال كده مودراتور جي سوالتك دبي وون ده حقي سرو كومارتي چي فكرن دبي وقتا امام بين اك بب سروك بشش امضا مدر باس ببه شش حب سر ماسه بريارك يعني قرارك بيدان شش حب امضا مل بني به مودراتور ديجي سوالتك ادبي تمام قرارات te got ame bejin ek kazanış kere ek oyu per ya da iro CHP beyaz kabul nakim te çapkı ya da partiye din agvane oyu van hindik ve çapkı dibe emiş meclise xo vekşinin ame krize çekin meclise kilidi bakın çünkü meclis kilidi dibe hel bijartını günah gerek herin dibe ame herin hel bijartını ya millet led nerede bir hintişli ortaya tüneye baş anadı kararı ve un tişkil hev nakın o tübdevi xod beje tüdbe gittiş ki emle hev ne ki az krize der xam ame herin hel bijartını yani vana ki şehla xod gidiştagale namzetek hem der naxistine hem de şu bu mesela de ittifaqi nekirne sadece serçuna vizlami ittifaqi kirine emle anket dadnerin hafte bisro meha gider bastı ve dünlere jimara Erdoğan yani Aseru Komar dünlere hember vana zidetirdi be şiberveji yani tiştege ana xuyad ki ev tabla ki hep ki dici devam bike her ki hafta gider bastı ve eskarım ben puanık düdü şiraya van derdi kevi çünkü Bavariya millet ev tabla gidibinin o ev peyve gidibinin باوریه جناکن به رنگی ام مسئله دنر که یحیا مثلا قریزه یعنی بیزات جوان سروکا یکی و گو یعنی ملت نکو جه تشتکی درخست وی بخو گو وی قریز در که
وی بیجه وی گوتنی به تنیجی وی بملت نادفهم کرن یعنی وی وان شش کسا اف دولت نای اداره کرن كويرانه يعني دي اليكاريه مثلا هناك بارتيا بها تدرينا دمشن يعني هناك جي قسمك جي يعني اونا وكان بيجنش بارتي رد بك هميكلشمش او يعني جوار بوي هستي يعني وانا راي خو فكره خو زبزونا بهرن شد ببلا بفي تشكي جينار هما كويرانه وانا راي ددن اما التركي هناك بالخاصه ایگ داویا هلبجارتنا يعني نتيجة وينا درتخين الميداني أفانيك أمجوار بيجن إيه بقرار يعني حبكي بعقل حبكي بزانبون مثلا قرار يددن هني أبناء سديد بازده مثلا جارناجي يعني بك زيدي سدي بازداج يعني دفي نزیکایه هلبشارتین هندوری يعني داویا مثلا سال کی سال ونیف کی دجبر وی مثلا آبوریه گهنک پرسکری کی مثلا مزن درکتن جبر وینا هناك انساني ولو بقرار مثلا سديد ده بازده مثلا تشيبون ابناكي حبكي بعقل ومثلا بمنطق دفكرن افاني هاني وچاغا قليد نارين كمثلا بيجن افانا نلقور عقل نلقور منطق مثلا بيا غوتا هينت كي دس بي نكرني بحسا خريزيت كن كيفاتي يعني معنيها بيا تشيه او چاغا وقت دي داوت اولوجي بخوجي كوزاتن يعني او تشاو بي ويل بجارتن تشي بي او يمرف ور فرض بكن تو شش مهاده نبو ساله كده وجاردي هرب بجارتني وچاغي وچاو بي ايجي ملتي وان امي فرض بكن كي الي كاري دان وان واب سركتن وجا جبر گوتنی وان قریز درکت معنیا بیا چیه یعنی وکاوی 2001 دی او چاغي ملت و امام تمامی و د صندوقيت بهيله يعني و چاغي راي وان و داك به حيابني çünkü تو او ندان يعني ترنج ندان تو مثلا بيجن اجراءات نكرن يعني بكير نهاتن وكيف فاتي مثلا عم ورجي بفيجن انا مثلا في مساج بي داويا مساله دي وايد هجل بجارتني تشتك نما قليجدار اغلي مثلا نخماندني اني مثلا روجا في جود كي امي قانون كدر خينج بوغ اب مثلا روجا في دركبه فقط اردوغان جي جود كو امي تخن قانونا ما كقانوني اي وتشاوا تشيبو ام بيجن فاي جبوي ناجي تكليفا قهرتني مثلا هات مجلسي ابنا تشاوات بيجن دبي امالكاريه نادن شو الحالي وان بنر كيفاتي وجهها وري بي اجبوش مثلا ابقوز دس اردوغان دبي قوسيج دستي وينا ناقرن هناجر ب يعني حقيقه جي حرق دراز ورد فكرم تابكي ام تشي بيجن مثلا بيجن نتيجه هلبجارتني ويتشبه انجا خداي تعالى زانب يعني تقديراي تبو ويا بده فقط يعني ايرو تشتيق مرد بيني حقيقة أزبيا غلط تبينه هجر بعقل بنا يعني gerçekten siyaset gibi zanebun بمشان دانايا نجيب طرف جيري أزبيا بيجم ها يعني شان بيجن يعني مرها بالي وان بنها بالي وان جوان حسبك تنكي يلو مثلا بيجن أب مثلا نخماندني هجوب برسكري ويشاغي ويشاب في تي دركي دي بيدنج هيش نحوجي بيروجا في نحوجي للسر اكلاناجي بيش تغلاندن ومثلا وانجي بلا رايح خو بدايا زيدي 400 بلا را جبي اوير دركتا جبي غارتني دركتا واب مثلا تمام يجرو جبي راباي قتلوا هناك نات ولي نري وايد بي ام على كاري ناد دقيق يجي لسر مثلا نامزد كي يحيى توران وقت ما نمايه نامزد ماسه ششبي داویا و مهدا جوینا واندا قرار دانه کو سری خبر بدنیدی لگورو چه درجه كيف هاتي إيه مخوات تشتيك أد فكر ما تبينم أو يعني أزلوت فكرم كي قلش داره البهتر تخوازقي أو نامزت به وأفاناجي جناف خود يعني ولو خيانيت كي أم بيجن تدي أو شرطي تدي دعوت أولوشي تبي ناس مصاد بي تدي وكاوي أم شوا بيجن يعني وكاوي بشتيك إمزاوي وآخرج داره اللي وك هذا يعني نابيناوان دفاع جداهي تنبي او شاغيوي او جي قبول بكن كيفاتي چونكي دبيجين كي دبي جخو فكرا ما يعني و رايا ما امجي يعني اليكاري سروق بن ام اليكاري سروق بن وحقي امزا ما هبه وامزا مجي وك اوي نابو بي ما نكار بتشكي بك امي قبول بكن ببلا تشيب
يعني ازلود فكرم كي وي نامزتي وان قلش دار اغلي به فقط يا مساله دوي تشي به امي يعني نزيك دوي به فهم كده شوان وكي دقيقه دودياك يا عبد الله ونجي سر مثلا نامزت شو خاصم يعني سر مثلا نامزت لجور آگاهی تين يعني تشتغلانتن يعني ve mahade yani hatta daviya vede ve derxin çünkü şehela geldi ji per dvi varide tesir kel servande hele de beçer hatta namzed dernaxin sebra millet namaun hakuten araki un lehevnakin vaya lehevnakin un çava devleti idare bikin şibe ve hele jide yani namzete xoya bi şekli derxin ez vekki Yahya nafikrim ez dibin belki şundure ve duhab belki derkevin yani ev şey ihtimali ki hatta İyi Parti divi varide pir xole radikşine çünkü hesabı İyi Parti'ye yani dibek vakta ez yeki vek Ekrem İmamoğlu derxim ya da yeki vek Mansur Yavaş derxim pir biser Ekrem İmamoğlu o ge ev rayi viş Kılıçdaroğlu zedetir bin ez bibim ana muhalefet حساب کی ای پارتی شبره ده اف حسابه هیه شبر بیجی پرسکریکا هری مزن اولی درخص شبون نامزدیا قلشداروğlu dem ki jbe balave Meral Akşener dugoşte kimlik ya Alevi heye millet raye nade daima bine ve heladu kola hesap ki bir rengi heye ve varidi yani çünkü Meral Akşener tiştini dijedi beje yani benim zebim serokozir az nabım serokomar aslında evyaji لگور قانونی تشیو سنه نه ممکنه yani لگور قانون تدف شوی قانون بر ana millete mi bejin zaten şu an sual dikin Meral Akşenerci sual kirin Davutoğlu sual kirin go tam und bejin em ben serokozir und ben ve serokomar çavabe ve serokomar ve gelvi behil bijirine edbi tamca gel go serokomar vasedi şes meday az xwazim ew mi idare bike tu jî here ew yetkiya gel dayî tu ji destî wî bistîn tu bê wela ez qebûl nakim ev ê çawabê qebûl kirin demekî Rusya tedî Putin piştî ku êdî li gor Kanûna Esasî nemimkin bû bê hilbijartin Medvedev danîşûna xwe û ew jî di biniya Medvedev bû lê rasterast wî Rusyayê îdare dikir li gor nêrîna min Meral Akşener dixwaze İmamoğlu bineqîne hilbijartin di serokomariyê de lê İmamoğlu ne mervekî wiha otorîter û wan bêjin ewa xwe dibin tesîra Meral Akşener de Meral Akşener ji vê alîkarî serok yê ku divê dixwazim serokwezîr lê wî navî nikare li xwe deyîne li gor qanûnê ji bo pêvê te ez alîkartiya te bikim yani ana em ê bêjin Kılıçdaroğlu ya da yekî ya da İmamoğlu bu serokomar o tamamê daya ji xist destî wî û dû rica bêj serokomra be wela ka wer ez ê van temamê imkanê te ji destê te derxim ez ê îja bibim serokwezîr fakat ew yetkiyê gel dayet ez ê ji destê te derxim ya da em ê bibêjin ana van kesane dibe em ê serokwezîrtiyê bînin parlamenter wî warî de be aslında kerê keskî xwe lê ra nekişanda bu taz nabin serokomar ma asıl serokwezîr ve sistema parlamentiye dûr dijî cudatiye hey fakat hesabê İyi Parti li ser wê ji ber wê jî edibin belkî du namzet ji wê dera derkevin ew ihtimal jî heye mala we ava serçava turan mala we jî ava di xêra mezin ke temaşavanên hêja vê heftê jê em hatin dawiya bernama xwe heta hefteyeke din bimînin xêr û xweşiyê de emanetî xwe dabin